Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arquiman, desde que vai sabe da eu da programa eu committee do kai Wiki. Sama je chai committee you na Robbie Dadu Amain. We sene audi gala den konde massa fude liba ala den ga man kabitem basi a foluku yonku gandi so sefi dingi bala fuwanga den sisa we sene wa uri giden ala den sama di lasu sama fudeng weke pina tegodo pala anai kaba enano kabato so langa gon tapu de den sama di siki we begi gadu giden fu den opo konta pu tap den futu fu den wo kwanga wi wantu abi den fanodo arkiman ala den sama di e power wi e gyu ka kiti fa programa ya fa we dwen alo asio soto go pay fu de nonu na la pesi fu konta pesende odi kongi wi we make moiti and we begi gado giden to taki dem gidia ka kiti fu den tali kile ke fare begi guto taki gado mu gu ka kiti aso we begi giden to afu se fe de ya arkiman ten sani pasa da so yimsim akstak fa inside e pasa fa sani dede arkima wasan di e pasa tu na te wasan pasa ya ikong ni kontaka nga skoutu holi you arkima da so leisi ye taki skoutu be soto asamade ma samadi adu asani yange go abiru baka go treka saken akang ay pasatu arki mama so saki e go ye treke en asama igwe ausu ma so sak alo asi treke en myo giwa voorbeeld ku taki giwa sama wa hebi mankei nende fami kon nende paya sama de nya go nya treka sak en na dati wan taki skouto lusuen i payen bijvoorbeeld civil rechtelijk gedeelte payen taki lukuno asan dim du ya schade fi dim veroorzaak mi payen ya mawo komo ya manu disi mano dati wan taki asama kalusuere he fagwa parke de e fi gasama wa hebi mankei wan hebi mankei ina ilusu soere a staffu di de yai bai staffu a staffu di de yai bai taki hey mi pai dai da staffu kaba nei dai de ya fukati anga om ya fukati musabi tapu tapen futu mbaka futu fuduan tu bupala sani ma pai fuansani funa ogi ya mesandele yanga yuma feti datina laula usani inaki yuma ofuso inda datina klak delect ma swan delect di alwasi nogi klakta ne ki wansama dan inafu ogi klakta amsal for om e onderzoek aan dati. Maar terwijl efu ainu famille ne wan piki wan suku wan ga wan suku wan piki wan ni amma dia bia piki no gogi klakte dat na wan klak delect. Zolang hij no gogi klakte da skoutu una wo onderzoek. Wat skoutu asabi ya wa skoutu. Maar fi ki wan sama of fi fufu da inafu klakte dat wan taki da skoutu o onderzoek zaak. Da skoutu onderzoeking. En
te den du wan senenga wan sama fi fu na fufu den fufu yu e fu na gid den ki manki e fu den ki wan sama fi yu na fu du next yu den ki sama du senenga ina fu taki yo gote kia fukati na sama di dua sani ne mu te kia fukati yu lanti e tampu gi kaba wan asama de dua ugi anga lanti sama anga sama fi akonde a duan strafbare feit a duan sani dia wet taki nom dweng legaliteit beginsel e dat wan taki asani di de no de ni bukum no ma staff ifien if you go and pesi ne no khurut ya taki sama udi a de strafbar na wan we kayen taki wan norm wan lesi peki norm taki teigo imu taki odi ma fu fis do an pesi asama kwa yu ni ataki odi no mangwa skouto asama ya ataki mi odi dosupu me kongiwa aangifte nee dia ina buku en artikel 1 taki sans no deni buku a wet book taki na stafu teidwen yo koti stafu da de if wan sama clap you ni igwa skouto misandel you dio so twin dat wan taki a deni a buku a ina wet book taki sama nomak inomak misandel wan ta sama sumar sandoni deni buku ni noma soto ifien bijvoorbeeld zei pasatu if one wet o meke no bijvoorbeeld a wet meke taki ko taki bijvoorbeeld voor meke makkelijk mbe fufu ansani ayali di pasa ma wet de taki kom meke makkelijk gi a wet de taki if is fufu suku de na isotoi if is fufu 5 kilo suku de na isotoi ma fi fufu 10 kilo suku okay ni abe de ni a wet taki if me take 5 kilo suku de na isotomi aso da de ni abuku ne de mako ne de taki nono asania fufu suku e fufu tomisi wo make one wet pia de taki alwasi fufu 5 suku tapa moment duwe make a wet ya wo make taki no te fufu 5 kilo suku de soto you ni a wet make it tide ofo make yali ya mambe fufu asuku yali di pasa da wet de naikel de gimi mo inoka kotaki a wet make it tide ya damio soto ya ngatrek werken de krak bikai fufu suku yali di pasa ni a wet de taki teyo make one wet amude in for nadel fu sambe pasakaba am neni na no we begin dus tide awet teke an efu mi fufu 5 kilo suku de sotomi dam non kotaki director no ma kotaki okay abiali di pasa ibe fufu 5 kilo suku da soto ifu de 5 kilo nei awet na itaki dati de sande umusabi de sanda swade daarom meki yesi taki bepaalde sani ani yaru wan wedde kai artikel 100 isi ai wet book fusra frère dat wan taki a wedde taki bepaalde sani sai mu dube fuku taki mi fufu mi overtreden a wet mi den taki mi amu kisi fisi na januari kukui amu kisi kukui januari nen kisi kwikwi nende holi mi da wete gimi a ruimte bikana gikau gisani da wete gimi a ruimte fu behandel zoals aan die buitenproces dat bijvoorbeeld in taki ala kwikwi mupai 5 SRD dana fu 10 kwikwi mfufu tenka bapaya amoni de dat de sendemigwe dat we kai buitenproces asande na fu gwa rector bikam payen artikel 100 igimi a ruimte de taki bepaalde sani ukarikel buiten unafu chayengwa a rector is de men payen buitenproces. Dus dan soms je ziet dat we sama doen sani da itako ho adosa dude afufu amoni ma payen baka ma fan dem so nei
awetegi a ruimte voor behandelen bepaalde zaken buiten proces. Zo ik kan je. Isi, dat na one. Aswade. Dus tosi de sani pasa wa muskreki. Arkimami etake na montaki te den hori wa sama fiu. So langa skoutu yanga skoutu ko in Amerika ne den hori yen. Ne man u teke wa afukati gen. Na mai mi itaki taki an mu ko namo na mu teke wa afukati. On dat bepaalde sani ben 1 wiki asam mu wa parket. Ago sondi afukati. Baka 30 day amugo baka verlenging ago sondi afukati. Arkimami kataigi taki son samasanye sido langa ya efi biabu afukati be komoto langa ten. En alante afukati di ye na te wansani pasa direct yo feni alante afukati. So leisi na te akutu baka kane baka 30 baka omen dei omen mu kane baka sigisimum tego voor het eerst na akutu na rector fosi yo fene wa afukati lanti afukati. Terwijl teibe pai da kane afukati fi fetigi 54a artikel 61 54c au me mogelijkheden de fosi die afukati beka fetigi fosi igodo a rector. Dat teken ano dat teken da yo komoto direct. Ma afukati o fetigi yo. Fisa komoto ma fi na bi afukati. Na lanti waye luko. Afute choko iliape. Trouvel ya bi fudi ape. We chaide sani ya konsoi wi. Na la di kandi aporo karama o kayanga yo. Masolesi we lafu. Masolesi ernstig sani ubo handel to. Fu sabitaki peude. Arkimang vooral de maninge yali mo fe kon yali ay kon deuma wani nya yali deuma wani nya yali umugo suku moni nya taki fu go fufuye umugo suku moni fu gideuma fo shabe de taki de maje wo kwa sural ko amungo ganfeda tenala ganfeda mate yali mo fe konso da deuma wani mo isani tawa sabiete una solesi ego koti apodosi solesi e chaisa magwago duan piki job figo koti van isabi asobe edwen dos me begu en de woman me begu amuto maya limofu e fito e maya limofu na wan bigi problemi abi mano dat wan taki tu fameta iguya dat wan manko suku da bigi teri problem gen Arkima men manenge fai shaman op kwi mina susu mina disi mina dati mupaifu wata mupaifu faya mjawa problem amande na ukondo au bore kata na problem yego do swal mbe taigu kaba uwe teke menkar ya bibi no tu ala sama bi no tu tiama obegi you pisuku fu kibide piki no tu fi kibide ma fi direct ye vertella mala de no tu diabi ina biondo buku ina disi ina dati ina la kani bedi da isumes biti amando tako you have so maya amai begi u seka taki fugo ida ina susu ina yapon ina disi ina proig mama o ma forala ya limofu amane na ukoye agori kenta ko na problem yego kandem ya bin problem ka bara dofu mi go diki wata problem poti am tapu dos me begi uba man chama iko begi wi o kibide no tufu poti kwa bakade wa ke no tu gimanto misi Arkimang faude ni alibija so leisi wantawa iduan sani nga libisama tawa mtayu kabataki libisama no lobi libisama dati mtayu robi amai takiso en dede na mek dede ameke ipi piki jalusu nga wisi aden to piki dede meke tiye jalusu nga wansama dan dede kon luishe kon i wishen da dede nyang dos dede se fina iki
ade tupiki fe e woko gen. Ade tupiki fe ki. En jalusu anga lobby na verschillende samitayu na ma. Fuan sama yabi sama di ainya biga lobby yo. Ma ye begi te funa wa umada ko lobby. Daarom meke te wan sama so sefi tu e fajat sama i jalusu anga i kan busai wani. Ano takite i gudu dat sama i jalusu anga i. Ano datite i mo e fa sama de e poti ne de taki au i jalusu anga i mulong. A jalusu anga i mulong. Ma fa lobby yo tiasi ana obumu yo sama de mi alobie ma fa sama de taki mbuse mi buse alo sia sama na isi ai buse ai nena mo fa yeda sa ikaba fa duwa sene ngai misabi buse nena hogi sia sama alobio fi agonese ana imula ki adaro meke faude ya te wan sama no lobby you asama de buse you na so you lobby mandi no lobby aswai so isani ai gia pasita ki na kwami no kwami se mia wani ko mia wani bomu yangami mata sama de pay lobby de so ko de lobby mafiu na pe di lobby mana pe mu luku bonde sama de pe na de mu luku bon adio dogi ngai ne sama di sabi ubong adanga demo ori kan sama di buse yu yeshenka batake mi amgo bomu ya sama de asama de mi amgo bomu ma sama di de ke lobby na yu lige ni o sakai banti ni o sakai ventil ene fise fi adwing de ta sama au meke ta sama o misbreaking fu duwa sanya yu laro meke anga de lobby ma fi de pe de lobby anga de ayai mo opogi lobby man yaimu opogi lobby mama ibuse mai katapu ya inda isibi bika ya ugonense isabita ki ananga lobby yo arki mama fauja so sevitu samaiki samaya daro meki wi eki afukati alwasi fasa ni pasa de ya mutakitaki asama de yepi fufuma de yepi kimang arkistra some sama iki sama ya na sama ikien na dati wesi masoleisi isabio mefu deja e pai pasigi sama chaigo meketawang de kien isabio me sama ya sama idusan yange wo kwen chayengo gita sama ki daro meketawang sama ki wan stawang soleisi umubarikan taki fadu kong sampasa arkiman son sama te faduan sene ngama sama wana kyanga tiki soleisi newani masama ala tufasha de sama ipotisa nigi sama woko asama de mekaigo kiwantawan aso sevitu asama de dusan yangein chayengo meke atonta sama kunu mana judi duasani de na isi direct na sama di kiatawa newesi daro meki so leisi imugo da isdon da itekenga wasama di wan duasani nga watawan nyataki de kiati sama hadeye masoben sani padaro meke teo pa mante famia ya wagia temio pa mante da metaki gadu mi begi fuwasa ma no kwa mi pasi fum dusa nyange fuwasa ma no kwa mi pasi fum nakianga mi wagi ki bikaso leisi na yudwen mana tosi sama de kongi khafarlek sama dia gonta po fawe wakaya na libi sama ni naogi didibi no de ya isi didibi angai didibi dia ni libi sama adaro meke fauja te wasama fiyu
So leisi te wansa ma fiyu edu wansa ni ma na edu bon en na wansa ma na wa pike opo da bigi fufu tide na wa pike opo da bigi kisa matide na wa pike opo da bigi fufu. So langa ishen mike ubali akaba. So langa wansa ni edu mike ubali akaba. Imusi adati musabitaki famille doit sania mi famille alo bien. Famille doit sania mi beno lo bien, mi frau no lo bien. Ici, maso sama tia sama idoa ugi wa ibari na ugi man. Na ugi a famille funde au ki dal mi pa uki yo mi ma udusa ninga yo mi ma ugi man mi pa ugi ma boy funi ya ugi man. We luku da we sani. Ma arkima fau kontide. So leisi we takina sama idusa nyanga wi. Arkima ma wi sevi. Arkima no ye. Busikonde siki. Arkima te luku da ye luku taki wi pi. Mafia luku bu wakaba. Arkima sidai kiwi. Sidai kiwi ma we sheke kharab. We bus met ma we sheke kharab. Da tede taki da we taki na di dialobi busikonde. Nesama ya so arkima wa understanding. Arkima wa understand. Arkima fi govi yanga wa uma miti ne ya igo konchonde kondomi ya sabien ikateke siki. Efi giwa uma be that one taki ya gwanga kondo. Arkimama we underskate we lib taki ne de sama dia le ya di dialobi busikonde sama. Arkima wo kaba. En na so de gwe. You see, for Beneland kaba te luku aliba wamandingi watamo. Te luku fade go to the wanga they said wamandingi watamo we siki. Arkiman da wo yabia go to wo yabia la sani ma uno mandu sani na kakti mo we dedegwe. Arkiman manandati wawang. We eke buskonde sama satu wi African ulobi chani neteke sama ilusa nyanga wi. Arkimanu ulobi taki na sama idwanga wi na wedwanga usefi. Ma arkiman onten ye luku mianga ina wang ilobi mi. Beina ye lobi nyami sikifu nyang. Ma ye kimi da fai lobi mi. Arkiman te want ye ligay fai lobby mi ma we kwa Facebook e fernita ko sefi da fai lobby mi. Arkima ye soy mi family lobby mi ma funa wansani ni edu altate na inokon busikonde na igwa busikonde fu ye episali na ala ye mafu de busikonde samadi wabi e funa sobe gwabne fu de yepi wabi odeke sa obe de yatide. Arkiman e fai lobby mi e fidia wan pesi ma apiki nyandi mi abi ye pua mi ana fai lobby mi. Arkima fai lobby mi ma ala de ye wisi ogigi mi. Dawe taki arkima le spekia de tidemo ka ugama taki wansani unaile spekemo unaile speking we jombo bikane taki gama sani mi fam de ya gama ni nimbe sabi ni na taki akaba ma ome fui ele speku egi gama ome kabite ele speki gama ome basi ya ele speki gama ko de erle te gama taki wansani we ye te gama taki wansani we ye we mika taigi tide a fawi elibianga wi gama fawi libianga ni gawa fui asota samata nasio libianga deng kande ya ikon au poba mai diai ni wan kutu funa wan frina kide funa wan pesi de ha ankwa gama de nkia takisa wani ya denki takisa ma dia peye yu we wani to dia ni wan organisation funa wan pesi ugo we wani dek de tawan we wani dek de tawan betayu kabataki alwasi fami buskonde bala
edu minai tampo aini krup di nabusi kode sama tan kosi den. Tem wani kosi de dam wai kosi de funa kombem de da we kosi den onderlinga nga usevi. Ma we komoto da go kosi den gita sama. We komoto da go dugange gita sama. Da tede no le speki wi da wo taki hei de na le speki mana fauli bianga denga wan fui. Na le speki yu chai giden. Fam de ya mi jama pes da taxa ni fumi gama. Yo taxa mi naki ala de TV pu anola si soutu buskonde gama. Ala sama sabi. Nano tianga abden badre pem woko. Ya ikon kosi buskonde gim sama gimi. Mi sevi ka kosi den. Mbeta yu kaba da kimbe dia wan pesi. Aini wan kurup aini advocaat onderling. Ne wan man sabi taki fadu Brunswijk du kona moni taki gwakisi den du fiu fosi fadu kona moni. Ma funa tasa mada yo tapu dia pe epi tife epi kosi epi taki mi adena sande. Mino dena sande. Te mi taki sani fum bala da mi taki te mu fwani tu da mi teke telefon dam bele ke fam teke telefon bel wan fude wa mo fro wan dia taki ange. Mina ikot skutu sama baka. Ma fuwe duso le speki naude. Ale speki bigayo. Teye paisa da dio bali taki ho. Robi Amaya ye pasade. Da ya mupiki ya. Imtakyo. Wena bala ayao wada damai. Ne pasa yao. Adama ye pasa ya. Aisefi le speki sefi da sama ile speki yo. Ma fasa mabali taki. Robi Amaya ye pasa de ne ipikita ke ye. A Robi Amaya ye pasa yao. Ya le speki. Adama ye pasa ya. Le speki bigya yo. Le speki bigya yo. Sama na ile speki sama. Sama na ile speki sama. Na fai wani. Amani diye chaigo mitita sama. Na amani diya ugi. Maar. Den di akia. Da yosite ke akia. Ma meke a komotwa yu. Taki na yugi arleiden. Fude no kles peki yu. Famja. Mia na kawa Alexani miedu. Ma woko di miedu ya. Mia kumandia kombe gudungu lulu aduti. Adungu afukati di okani. No sama na uteke ni series dungu ngure dungu afukati. De na utaki dungu Robi. Na moko fula pesi fumbiozu ko. Na aga afukati de yede. Ye fadi utaki. Alwa sisa madinobe kwa mi de sabi mi. Diobigi na aga afukati. Ade gangi den. Alleen fu taigi fa fu poti ya undo. When I say visu kweno. Na geweldig. Maar bepaalde wogen je doet, ja, maar libi ke faibe libi mo. Maar fulanga unoma sidati. So lainga ide minister. Maar je wani du sanye ke diabe de minister. So langa ide president. Maar je wani du sanye ke diabe de president. Aisevi saka aisevi. Aisevi boko aisevi. Nasama iboko yo. Na aisevi. Na ye mes. Nasama imesa andi yo. Aisevi mesa andi sevi. Fai wani. Asugon tapoli biangai. Didibi. Ate opati yati gen. Da agwaini. Didibi na iboko bogwaini samati. Didibi na ifur crack sama. Isi. Ayegi aroimta. Da agwaini yati. So sevi tu. Mitaki ambaka. Meka uno pai. Pasi du sevi mo. Meka uno tosi sama. Gogita sama fukimo. So mesani ya. Tide. Ya ushenti de. Te pandi wansani ya ishenti de. Ya unyami tide. Akunu diwe pandi ya no. Nafuden pikifu ya. Afuden diye kong. Wafika kunugi pikimo. Wafika kunugi famimo. Wafika kunugi sisa pikimo. Ufika moni. Ufika usu.
giyon den boy fu den pikin fi necessary pikin fi daro meki fam dia noitin be bay goni gim na furu boy ma noitin bay goni gen minai gi pikin goni fa pianga goni oto ifuna meje sani fu on twekele de efi gen goni a goni sani audu efi gi wan piki wan nefi a nefi sani audu efi gen supun a supun sani audu ai leri ai gwange mina okota isa mugi piki eke pesani ma mi Robbie Amain mina igi piki goni fupe fumsewan a goni na ukomota wenki a pe goni a fai kweki solisi a soyego meke ukweki cha komoto bun da de taki ukweki ma komoto bun maya ita igen piki de menga wa maitaki ataki ya bim maya ita igen piki taki te piki isfai dia konde ate ogwa foto fu koni fu dia mokisi u efie o fufu koni ma saidi amu fufu saidi mu leri fufu ena woko diwe du nyokiyu tidena dei i opof gwa mante ya ido idede ma leche ki famita kaba so men dede na dede disama awande kido kien so men dede awandi kiende nena amogi wan so men dede na wi buya sama de kaigo gya tawande fuki alin we suku kuno usefi amandwen da we go suku sani tosi da tawango kien ngudeno kunu mekunu helu meke wi eke buskonde sabitaki wina buskonde sama en altijd nam taken mana sama idwanga wi na sama idwanga wi fawe chai usefi to komo to asikofi lukwa foto na usu nabi de tana si wakaden gwa usu na usu nabi fuwe hanga foto edwe ligei danate ikisha kansu gwasiko ya do da teneti na ala ye suma mafu de na problemi ke igwa neti da neti yogo fo seri sefi te meke ome piki kada yogo fo seri sefi mienta ke te meke piki ya muleri masuku for komen meke wi ike buskonde sama sabi taki de lukuwi we go we bigi ini antal ma muda bigi fufone na wi so le sha fawi afwe bigi te pien na de choko ma meke o soy bigi da o bigi ma meke wa soy bigi da wa bigi Robbie Amain en programa wiki ta wiki kadu giwen ugia ibaka Wiki na wa programa de kona yunanga Meester Robbie Amain ala fode oko na neti wiki